Maya payaldo po ning Ginu, ini po ing panibayong dake ning ke katamong tilam sikat lipato king parokya ng ima. Ing kwento daging patriarkas o patriarchs at matriarkas o matriarchs, papakit da ing nung makananong ing Diyos, pegumpisan na ing metong ay espesyal akaugnayan karing kayang laing pinili. Memeyang metong ay espesyal a pangako, ing kasunduan o covenant, king metong ataw milagyuang Abraham at king kayang asawang Isara. Pengako ning Ginoo na ding karelang layi, maging kasing dakal dalaring batuin na ning banwa at balas ning pampang ning dagat. At ibiene karela ing gabong pengako o promised land. Marakalameging kapasubukan di Abraham at Sara nung nukarin balamo ing ene tupdan ning Ginoo ing kayang pengako. Danop o famine, giyera, ing pangabawg ng Sara, at pati ing aktong pamagsakripisyo ng Abraham king karelang anak, Isaac. Dapat balang kapal subukang daratang, panayang makayantabe ing ginukarela. Ing istorya daring anak, apu, at kaapu-apuhan ng Abraham at Sara, papakit de ing katapatan ng Ginoo king kayang pangako. Pepakasal ng Abraham ing Isaac kang Rebecca, at pepamana na kang Isaac ing ega na ganang bandina. I Jacob a anak dari Isaac at Rebecca, pe malagyuan ne ning Ginoo Israel, ang meging lagyuda naman ding laing pinili na ning Dios, at inyang 12 anak at ding makatwa ng anak pisalide ing bunso ng Jose para maging ipus. Dapot ing Ginoo tiran ni Jose para maging taong pagkatiwalan na ning ari ning Ehipto. Inyang ikit nung pasibayong Jose di tatang na at ding kapatad na, mika pa magpatawad at dininan nung tuknangan at pamangan king panahon ning danop. Di Abraham, Isaac, Jacob at ding kayang anak, ila ding pinili ning Dios, ban manimuna karing kayang laing pinili. Ding anak ng Jacob, ila ding meging patriarka daring 12 tribo ning Israel. Megin lang ipos ding layi ng Jacob, ding Israelita, karing king Ehipto. Dimdam na ning Ginoo ing karelang saysing at inaus ni Moises, ban manimuna karing kayang laing pinili, ban mibulos da king pangayipos. Dapot ing ari ning Ehipto at tuturing dang Dios, ding kayang sasakupan, masyasya puso. Pepakit ng Yahweh ing kayang upaya king ari ning Ehipto, inyang peparalayang salot o plagues karing tao Ehipto. May katakas laring Israelita king Ehipto at pegumpisan de ing karelang pamaglakbe papunta king Banalalugal o Holy Land, at iting pamaglakbe mayaw siyang Exodo. Kabang papunta laking promised land, tinok ng laking Israelita king bundok ning Sinai, at karin inatsat ne ning ginuing kayang kasunduan kang Abraham karing anggang Israelita. Binyeno kang Moises ding batas a makasulat karing apulong kautusan o 10 commandments, at dapat dang pamintuan ding ega na ganang tao bilang tanda ning karelang katapatan king kasunduan king Ginoo. King kekaba ning Exodo, ding tao madalas nang magreklamo at mawawalang kasalpantayanan king Dios. Iti miuli king pamaggalada king desierto kilob ning 40 banwa, at ding mong anak da, ila mo ring malyaring milog king gabong pengako o promised land. Dakal na salamat po king pamakiramdam, pasibayo po iniingke katamong tilamsik at lipato king parokya ng ima. Maya-payabak po. Miti puntamo kaniting kalimanang Domingo ning karaniwan a panahon. Ing manimuna king kekatamong kapagmasusyan, ing kekatamong kura paroko, Reverendo Padre Arnolfo Magdaleno F. Serrano at Reverendo Padre Oliver G. Yalong.
Sana all na babae. Puro na babae. Puro na babae ngayon eh. Kulang tam talaga lalaki. Oo, okay na ito. Alay ito. Pero may mapapraktis ko. Panginoong lumikha ng kalangitan at lupa, at sa sinukuban ay di sukat sa iyong kadakilaan. Ano pa kaya itong abang tahanan? Ngunit ikaw ang naman nasa amin nagkalingap sa harap ng iyong dambana. Kaya't sasamo ang madlang magdalawag ka. Umanawag ka pa nun sa tahanang lahat sa'yo, kalwalhatian. Pupusin mo ng biyaya ang tumutulong sa'yo ng mana. Panginoong lumikha ng kalangitan at lupa, at sa sinukuban ay di sukat sa iyong kadakilaan. Ano pa kaya itong abang tahanan? Ngunit ikaw ang naman nasa amin nagkalingap sa harap ng iyong dambana. Kaya sasamo ang madlang magdalawag ka. Umanawag ka pa nun sa tahanang lahat sa'yo, kalwalhatian. Pupusin mo ng biyaya ang tumutulong sa'yo ng mana. Umanawag ka pa nun sa tahanang lahat sa'yo, kalwalhatian. Pupusin mo ng biyaya ang tumutulong sa'yo ng mana. King lagyan ng impampo ng anak ang po ng Banal Espiritu, ang grasya ng ginutang Yesu Kristo, ang lugod na ng Diyos, ating pamakyaw ng Banal Espiritu, mantabi kay kaingan, At kekan timurin, maya pa abak po. maya payabak. Ani na po yung kalimang Domingo ng kananiwan na panahon, at king Aldo muring pungiti, kaya king kaya katang Archdiocese, gaganakan tayong National Day of Prayer,
and awareness against human trafficking. Ya, doa kay po kini, guest tayo, doya pong regular magmisa mo namang 7:30, yamong Oliver, yung presidente ng University of Assumption, siyempre ya pong magomilipota, ne. At uling itangan po may kasala tamo, may kulangan tangan, king kaya katamong pamibiyebye bilang Kristiyano, niya marapat mo, ang pagsisyantala paret, at pagkalungkutan, anyaran pa'y lunos na at kapatawaran ng apong Ginoo. Ikang mituburan, ban pakayapan mula, ring palpikasalang sisisi, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulu. Ikang dinatang, bamulang ausan sumisi, ring makasalanan, Kristo pakalulo. Kristo pakalulu. Ikang mamilatan, wananing ipa, bana kaming patawaran, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulu. Ing Diyos, sa lubos mayupaya, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad, daring kasalanan tamo, idala na katamongan sana, king bie alangangga. Amen. Makaluklo kingwanan nating ipa tanggapan mo indalangin mi tanggapan mo indalangin mi.
Manalangin tamo. O Ginoo, malugod mesa ng ingatan, kapilan man ing pamilya mo, banking pamanalig ng bukod, king malagrasya mo, mipasiklangan at mipanwalo kami, lalam ning kalingapan mo. Itiyadon mi, king kapamilatan ng Jesucristo ng anak mo, Diyos, ang mabibi at magari kambe mo, king kameto nga ning banal espiritu, manggaman king alangangga. Amen. Pamamasang iba't king libro ning propeta Isayas. Nga naning Ginoo, dakayanan nyo la kin pamangan nyo ring danupan, at ibuklat nyo la ring pi bale-baleyo, karing pakakalulong alang toknangan. Di na nyo lang imalan ding lubas, at eyo la tatangyan saupan ding kamaganak yun. Kanita, sunlagya ke kayo ing lupa ko, anti ingal do ng abak, at agad lang kumayap ding sugat yun. Manatili ko nga tsuke kayo, ban iligtas da kayo. Ing pangayat tsuko ke kayo, ya ing maglualo, king sablang aldo ning biyeyo. Pakibatan da kayo, potang manalangin kayo kanako. Potang maus kayo, makibat ko. Nung tuknang na kayong manalipit, manabuso, at magsalitang marawak, nung munye kayong pamangan karing danupan, at saupan di nga tsuking pamangailangan. Kanita, ing dalungdum ang makapadurot ke kayo, miyalilan king sala na ning kagtuanaldo. Amano ning Ginoo, ing taong banal, metong yang sala, king karalumduman. Ing taong banal, metong yang sala, king karalumduman. Ing taong banal, metong yang sala, king karalumduman. Metong yang sala, king karalumduman, para karing taong banal. Maganakaya, mapaglunos at makatuliran. Mapaladya ing taong mapamaram kwalta at mga biyayan king pipawasan na. Mabigo kapilanman ing taong mayak at parati neng ganakan. Eya tatakot tanggap king emayap a balita. Masikan niya kapanaligan at king Ginoo manaligya. Maliligalig ni mitatakutan man, makasiguri ang akit na lang masambot, dingke ang kasalang. Makabuklat siya gamat karing pakakalulu, mapanyapat yang mayap. Manatili kapilan man ing mayap ng pilugluban, maging mayupaya at iparangalan.
ing taong banal metong niya sala king karalumduman. Pamamasang ibat, king mumuna ng sulat San Pablo, Carintao, Corinto. Kanitang dinatang ko kay kayo kapatad, bani panaral ko ing makalihim ng katutuaning Diyos. E kumigsalita king mga lalam aamano, o king mangatas akabiasnan. Uling sinabi ko king kanakong sarili, ing kalingwan ko ing sablambage, kabang atyo ko busalyo, subali mo kang Kristo, at lalong-lalo na king kamatayan na king krus. May nako inyan dinatang ko ke kayo, at gagalgalya ing mabilog kong katawan king takot, at ing kanakong pamagsalita at aral, ela mebiyeke kayo, king makayaman ng amano ning kabias ng tao, nune king patuto ng Espiritu at tupaya ning Diyos. Uli na niti, manilumpakan in ke kayong kasalpantayanan king kabias ng tao, nune king upaya na ning Diyos. Amano ning Ginoo. Para tuki kayo kanako nga naning Ginoo, at gawan da kayong magliligo karing tao. Ing Ginoo mantabe ke kayo. At kay kante mo rin, Pamamasa king maya pabalita agpang kang San Mateo. igaya kay ka, o Ginoo. I Jesus nga nakaringkayang ngalagad, ikayo ingasin ning yato. Nung milako kalat ing asin, makananuya pang ibalik ing kalat na. Ala ng silbi. Inya miyug sena mo king luwal, king dadamusakan daring tao. Ikayo ing sulu ning yato. Eya malyaring sa likot, ing balen ang makatalakad babo ning meto nga bundok. Alang manyinding sulu, kay bat takpan niya mo king meto nga panakal. Bagkus, ibili reyti king tune ng tumpakan, bayang mo niya sala, karing sablang at siyu, king bale. Makanya niya naman, sukat mo niya sala, king arapan daring tao, ingke kayong sulu, banketa, panakit da karing dapat siyong mayap, paligayan day ngib payong at siyu, king banwa. Ing mayap ng balita, ning kakatamong kaligtasan. Kapurian kay ka, o Kristo. Mayapayabak po kaya kayungan. Buri kong pugayan din kaya katang bisita, kining kaya katang parokyang yan, ning miyembro ning Archdiocesan Commission on Care of Migrants.
Pablasay kaya katang kura paroko yung karelang direktor. Mititipon la, ban manalangin at ikalat da, ing panaral ding kalupungan din kaya katang obispo. At ing karelang pamalita, kakalat, kanitingal doon o bulan ng Pebrero, yapin ng human trafficking, the evils of human trafficking. King kapampangan itang kakalakal do ring tao. At aliwang amano king trafficking niya pintang pamanyamantala. Pamanyamantala, pamanabuso, pamaglinlang. Lakas na karing anak, anak tamo. Karing babay. At ding ausantang may na siwala king lipunan kalupadaring pakakalulo. Nya ingaws po king human trafficking king panahon tangi ni modern slavery. Sipan mo itang king panahon ngini ating pang slavery. Kanita, white slavery, dark slavery. Anyang ding mga tuling alalang karapatan ngini modern slavery. Ating Pilipinas, metong niya, mumunayan dili ata, karing bansa, amagdusa, king modern slavery. Ning illegal recruitment, nalo na, karakaldaring mga peki, uling bisal nangan maging OFW, ing forced labor, magobralargo sa pilitan, edaman pinili, at pikaburian, ing maragul pisasabihan, sexual exploitation, lalo na karing anak. Internet abuse, huli na ng teknolohiya, lakwas dodobli, tripli, ing exploitation, mararapat. Nya, awsan da kata kamalayan din kaya katang obispo, mabilog a bansa. Ing sasabihan da, pasik nangan yu ing pamaglaban king human trafficking. May kumpisan niyang mumunangal doon ng Pebrero, pagmasusenta ing National Day of Prayer. Prayer and awareness. Bukod king pamangadi, ing mahulaga mo naman itang pamagmulat at kakalat ining madalumdum sitwasyon at katutuan aluluban ng kikatang bansa. Yun ko pong alimbawa, kitang survey, research, 2022, mabilugayato. Ginawa lang survey, ding kanong anak ang makakalakal, kiti mong Pilipinas, 100,000 anak balang banwa, mayayabuso, balang banwa. At anyang 2022, alatapan data hanggang yan 2026, anyang 2022 binilang dala, kapit ng milyon akayanakan kiti Pilipinas, ginamit dalang material para keng sexual exploitation. At mamamarkay ng Angeles, ang garing San Fernando, ding lugar at sentro ning Kapampangan. Nga ko balo kayo king wagwa sana la. Nga po malahot ning wagwa karing. Pero ing internet alang malahot pisasabyan. Kasdan mo siping membale. At inyang gagawan milagro lakos na nung matasing kayang bakod. Kanya problema tayo ni dalumdumay ni Papa mulat de kay katamo. Yung pisasabihan na rin Commission on the Care of Migrants kaniting bulan. Nga na ning gino kay katamo king ebanghelyo, ikayu ingasin ning yato, you are the salt of the earth. Ikayu ing sala, you are the light of the world. Burikan din ang pansin na sinabi ni nga pong ginong panikwanan yun na magiko nga sin. Samasnan nyo ban magiko sala, ali.
Aneka direct ing sinabi na kay katamo diretso ikayo nga na. You are the salt. You are the light of the world. Karagula responsibility dita. Kaniting panahon tamo, metong adalumdumpin ng human trafficking, makanano yung saulan ining dalumdum. Ita mo ring pakibat ni nga pong, you are the light. Nga na. You are the light. Muking pelikula, telenovela, malilyari, pero mismo king kakatang bakuran na tune. Ing dalumdumayan, makanano kang sunlag, makanano kang lumaban, king miyuyusong pamanggamit, material, karing kaparang tao. Dapat mimuata mo. O ining pekamasakit na katutuan, misusundo ing human trafficking, huling dakalaring marok katao. Misusundo ing human trafficking, uling dakal at darakalang mayap ataw, alilisya, at ebisang lumawi, king katutuan. Anyang biklat de, karing obispo at pari, ining balita, lilingad kengan kasi, emi manakakit yan. Emi man tatanggapan, lilisya lawe. Pero atin lang data, king internet, atin lang katibayan, ebidensya, at kailangan tang tanggapan, kailangan tang lawen, at dinan pansin at solusyon abe-abe. Dapat pining kaya katang bansa, gobyerno, o yan yung kayang prioridad kasi ding kaya nakanta mo ilaring mayayabuso, masasamantala. Yang nga na ni nga pong ginong mga manong mga sikan lang nga mano, ikayong sala, ne? Imuri na sabihan, saulan niya yung dalumdumayan. Saulan niya. Defeat this looming darkness in our country, in our world. Ing maging sala, mga baldugan niyang kalilis siya lawe. Mo sasabihan, ko problema yan. Kaya kami ketiking wagwa lang makanyan. Ali, problema tayangan. At potang maging sala ka ating kang mission at responsibilidad. Bataw sana katamong maging asin nga na. Asin amag ingasin palambatanin pamangan bantay masisira. Di na may asin preserve me ina paboren masira. Preservative. Anya, ing asin, ing awas ko ing asin, magligtas. Liligtas ning pamangan. May nga king, meto nga maestrang, simpleng maestra, tuturo no ring anak, no karakal, 40, 50, 60. Lunis bukas, arapano ring anak. Kay ba't apan sining, meto nga anak, matamle. O kaya, ating takot, king lupa, king mata, may alarmayang mestra, ating problema keni. Di naning pansin. Luigi tang mestrang makanyan. O kaya yung metong eskwela, ngini po, yung katang eskwela, yung katamong University of the Assumption, makiabe king campaign, king balang classroom, di-discuss ming problema ning human trafficking, ing problema na ring broken families, ing problema ning dalumdum, king lipunan. Di-discuss mi manibat kinder hanggang graduate school. Luwid la ring eskwelang may kakalat impormasyon tungkol king dalumdum. O kaya king meto nga parokyang pisasabyan ring makanyan. At lalong-lalo na gagawa lang desk para lumingap karing biktima. Mabigla mo karing biktima. Ba't siya biglat may hotline biktima. Ini matudtod ding sekretarya. Ino matudtod ding committee. King kerak landaring biktima. O
ding kayanakan, pupuriyan ko rin kayanakan, ano kayo paya kay social media, ding trolls king social media, gagamitan do king marok, ning kay false campaign, itang babaluktot ding katutuan. Eh? Pero ingupaya ning social media, agamit siya king mayap. Dapat para kalantala ring trolls ang mamalita king human trafficking. Itang akwado sentimiento ring tao king social media para maging mimwa, suklamande at labanan ing pamanabuso at pamanyamantala karing anak. At miyayaliwa pang pamanabuso karing taong may na. Nya iralitala rin kayo na kanta. Nung dinganak yung mga galing lagi social media, sabihin nyo karela, midake ka at labanan mo in sexual exploitation, in corruption of minors, in rape, in violence in the family. Labanan nyo yan nga. Bantalon-tola ring mga rok adarapat at dakal ring mangayap alalawe at mamyapansin. Detiring awsan kong lati-lating asin ang pong sinag ning sala laban king dalumdum. Sukat managumping human trafficking king yato o king pakakalulong bansa kalupaning Pilipinas. Aliwayng marok intawling amano nunay nga pong Ginoo. Ningining sisimbatang Domingo ing kaya katamong tatalakaran ing nga pong gining managumpe nga tamo. At totoo naman, ing Ginoo mismo inabuso det pesakitan. Linubas de at leko dignidad. Dapat iba't king kamatayan sinubli ang mebye. O yan ang mission tamo. Saulan ing dalumdum ning kamatayan, pamanabuso at pamanyamantala. Balang nga ligtas tamo king human trafficking, kwento ning resurrection. Kwento ning pamanyubling mebye. Daig na pa ning sisimbakan Domingo. Balang nga pakayap mong taong may abuso, may biktima, balita ning pamanyubling me. Balita ning binyag. Biyeng mi bait pasibayo. At balang dapat ning lunos at malasakit sa sambutaning gagapang adalumdum king katamong iyato. Iyan ning upaya ning sala. Ustong masala ka, masambot siyang dalumdum. Nya nga tamong magkantanan din ing taong banal at mayap sala ni libutad ning dalumdum. Ikayo'y asin, ikayo'y sala nga na ning apong Ginoo. Metong iyang emo panabilin, emo utos, metong iyang pamagtiwala, ababiyan ning apong Ginoo kay katangan. Amen? Talakad tapuin. Sasalpan tayo po. Ing Diyos, ipanglubos mayupaya, nginalang king banuang ampong yato, at kang Yesu Kristong anak ng bugtong nga ginutamo. Pengagli king upaya ng Banal na Espiritu, ibayit kang nuan ang Mariang Birhen, dinasa lalam ng upayang Poncio Pilato, ipako king krus, mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, king katlong aldo, sinubliyang mebye, pepay tasya banwa, makaluklok wananing Diyos, ipanglubos mayupaya. Iba't ka rin magbalik ya naman keti, ban mo kum ka rin mabiyempong mga mate. Sasalpan tayo king Banal na Espiritu, king banal na kapulungan, katolika, king pamisa makding banal, king pangapatawad na rin kasalanan, king pangasubdira miring mete, at king biyaya lalangga. Amen. King Diyos, masala, ay na dahi kapilan man indalundum, ilapit tadali sa tangkayadwanan ng atang makibat, Ginoo, busan men sunlag ke kami, ing sulumo. Ginoo, bustan meng sunlag ke kami ing sulong.
Ban sumulong ing lugod king yato. Gino, adwan mi ing ipayabot mo karing tao, ing maygit apaman na lastas at ganaka king metong at ing lalong malagwang pamanyaop karing atyo king pamangailangan. Inya ngaming manalangin. Ginoo, Busamen sunlag kay kami ing salumo. Ban lalong mi kamaragul a hustisya king yato. Ipayabot mo karing gobyerno at karing opisyal pampubliko, ing dinandang lugal karing manimunarang parasan at pondo, ing para karing kapuspalad, ning lipunan at ding alang obra. Ipanalangin mi keka, o Ginoo. Ginoo, Ginoo, busamen sunlag kay kami ing salumo. Panlalong laganap ing kapayapan king yato. Ipayabot mo karing sablang bansa, ing iwak sirano, ring amanong mitmong sama, at banta ning benggansa. Ipanalangin mi keka, o Ginoo. Ginoo, busamen sunlag kay kami ing salumo. Pan mi kamigit at tulaking yato. Ipayabot mo karing talatoki ning kekang anak, ing ipakit da impamakiramayan at lugod, king metong at maging tapatla, karing karelang pamikakaluguran, at masabal karing karelang komunidad. Ipanalangin mi keka, o Ginoo. Ginoo, busamen sunlag kay kami ing salumo. Pan mi kamigit akasal pantayanan king yato. Ipayabot mo karing kekang anak, ing mi biyela anting anak ning sala arapan mo, at king akakit da ring kaparang tao. Ipanalangin mi keka, o Ginoo. Ginoo, bustan meng sunlag kay kami ing salumo. Ngini adwan tamo'y sarili tang kapagnasan. Ginong Diyos, ipanalangin mi, insunlagya sa aking mabilog ayating salumo. Numananting letyan mi, busan mong di nga manumit dapat, ikablas ding sala ning lugod mo. King lagyo ng Jesus, aginumi. Amen.
Manalangin kay pakamalang kapatid, banting kay katamong dahon, matanggap yara paning Diyos, ipanglubos mayupaya. Ang kapane sana ng ginoyting daon, karinggamat mo. Hingi kapurihan po ni kaligayan ng lagyuna. Hingi kasaplala, tamo at ng mabilog ng banal na kapulungan. O Diyos sa ginumi, reting ay na yampang mi, lelangan mula ban panyaw kingkinan mi. Pagkalub mo sana kay kami, king magsilbila naman makasaw, king pamagkamit mi, king bialanganga. Itiyadon mi, king kapamilata ng Kristong ginumi. Amen. Ang Ginoo, mantabi kay kayo, Kekante mo rin, itasyo la ring puso yo. katas na lang kinggin. Pasalamatan tayong Ginoo at Diyos tamo. Iti karapat dapat at matuloy. Tunepin karapat dapat at matulid, sukat at makakabus. Ing purian at pasalamatan da kakapilan man at nukarin man, o iba, Diyos sa malagud at maganaka. King pamaylas at pangasubli ng mebye, timawa na kami ba't king pamanalipan ing kasalanan at kamatayan. At pikaluba na kaming dangalan, maging lahing pinili, suging pari, banala kapulungan, bale na iniwi. Numan ka rin, ibulalag mila, ring makapagmula lang dapat mo. Huling iba't king karulumduman, inaus mo kami, papunta, king makapagmula lang sala mo. Ulinita, kamberi sa blangkoro, ring anghel ning banwa, daralit kami king ligay mo, alang tuknang ngamingan pupuri. Ika pining banal o ipa, ika ing sibuning sablang kabanalan, ulinitay panigapumi, itugtog may espiritu mo, anti mo intiti pangambun karetingayin mi, ban pabanalanan at para kaya kami, gawa na lang katawan at daya, ning ginuming Hesu Kristo. Alatandaan mi pa kanitang bing mi pagtaksilan niya, at bay nako sang lubdinaw ning biyena, king pamaylas at kamatayana, kinwaning tinape, pepasalamatan akat pinuri, pira sinet dinwang iti karing disipulo na nga na kuanan iti kaingan at mangan kay kaniti. Uling iting katawan ko, amidawon, para kay kayo. Makanyan mo naman kay baning apunan, kinwaning kalis, pasbay pepasalamatan akat pinuri, dinwang na iti karing disipulo lang anak, wala niya iti kaingan at minum kay kaniti, uling iti ing kalis ning daya ko, ing daya ning bay talang hanggang tipan, ami bubu para kaya kayo at para karisab lang tao, ban kanita may patawaran na ring kasalanan. Dapta niya iti, anting kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ning kasalpantayanan.
Dalangin ing gaganakan mi o mapamakadulong ipa, ing kamatayan, ating pangasubli ng mebye. Garaw miya kaya ka, iting tinapay ning biyating kalis ing kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo sumuyo kaya ka. Ikaming ansanang misilusulok, king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kaming antimong metong, ning banal ay Espiritu. Ganakan may pa, ing banal mong kapulungan, makalaganap king mabilugayato. Ban mi ganap ya king lugod, kambe ng Leo, kaya kaming Santo Papa, Florentino, ing kaya kaming obispo, ding sablang pari, ding sablang diakono, ampon ding sablang taong malugod, susuyo at gugunyat, para king banal mong kapulungan. Ganakan mula naman di kapatid mi, aminuna ng pepaynawa king pihong kapanayan ning pangasubling mebye. Lalo na dingin kaya kaming gaganakan at tatayran king kaya kaming pamanalangin. King pakalulumay pa, idala mo langan sa ating sablang mayang ubye, kitang masalang arapan mo. Pakaluluan mo kamingan, gawan mo kamingan karapat dapat magkamit king bialanganga, ban kambianing nuan, a Virgen Maria, ingin duning Diyos, ingin dumingan. Kambian ng San Jose, ing malugod ng esposo, kambian daring nuan mong apostol, kambian daring sablang banal, amibiyebya kalugod-lugod keka, king keka baning panawon. Apurian da kasat apaligayan, king kapamilatan ng Yesu Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya, kagumning banal Espiritu, sablang parangal at ligaya kaya kao Diyos, ipanglubos mayupaya, manggaman king alanganga. Papamintuking amayin talapangabos at bibugking bala ng turo, nga tamangining mangangas manalangin.
Igabos mo kami o Ginoo kisablang marok. Malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi, ban king kasopan ning pakadulo mo, mitimawa kaming parati king pamanalipan ning kasalanan, at mikabyos kami ngalang kasasakulan king sablang kaligaligan. Kabang panay at pagsadyan mi, in panyatang namit mong ligaya, ning talapangabos ming Yesu Kristo. O Diyos, sa ibaming ginuming Yesu Kristo, sinabi ng karing apostol na, ing kapayapan alakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Mula sana babalik danding kasalanan ni. Nung pansinan mo yung kasalpantian ng banal na kapulungan mo, laiming pamayapan at pisan metungan, agpangking kaburian mo. Igang mabibi at magari manggaman, king alangangga. Amen. Ing kapayapan ng ginuman, tabi sana kapilan man kaya kayo. Kekan, temorin. Andi pong may kakapatid, masyatangin pupugayang kapayapan. Kapayapan, kaya kayo nga po, kapayapan, kapayapan. Ngayong malugod at maganakata mo gino'y kordero ng Diyos, malalako king kasalanan ng yato, nyanan tang makasadyan tanggap kaya, kaniting banal ng komunyon. Ginoo, matampang tanggap kaya ka. Dapat sukas may nga mana mo, gumayap na. Amen.
Ikaw ang aking tanging
Manalangin tamo. O Diyos sa ipami, kaburian mo yung misulusulo kami, king metong mong tinapi at metong mong kalis. Pagkalubmusan na kaya kami, ing mibebe kaming kasan metong ng Kristo. Banting ganapatula, apakyabutan mi para karing sabla, ing bunga ning pamangabos mo. Tiyadon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Kapabaluan po, mumuna po keng Pebrero 11, February 11, Miyerkules, kapiesta ng Birhen ng Lourdes, rin pong misa tamo ket episamban, alas 6 ning abak at alas 5:30 ning gatpanapon. Maganap po yung pamaglan niya para karing masakit at makatawa kay bat ning misang alas 6 ning abak. Katatawlyan po, may pamiyala po din kaya kayong pagluwal ding programa para king daratang a Kwaresma at Maleldo. Tukyan tala po deting makatuking tuntunan at schedule para karing kapag masusyan tamo. Dakal pong salamat. At by pinto ng bendisyon, pasalamatan tayo po. Do regular tayo pong guest priest, Yamong Oliver Yalong. So, ya pong pamuntok at presidente ng University of Assumption, the first Asian Catholic school, at Archdiocese University. Ya pong Oliver po. Dakala salamat king pamamulat na po kaya katamo tungkol king karalunduman sa salbag na ning human trafficking, ing pamamenta king tao, at king hamon na maging asin at saluna kataning yato bang maday giti. So nga mong Oliver, thank you. At kay ba na po ning misa, ating pong part 2 niting pigaganakan, ketang Cardinal Santos, deta pong bisa pang makyabe kay kayo, para miragdagan pa po yung belwan nyo, ang pong kamalayan, kaniting human trafficking, misunduya po ketang Cardinal Santos. At everybody's welcome, magyang mamakbong yaking karakaltamo itang Cardinal Santos. Ating pong talks regarding this evil called human trafficking. So, mo concern, hanapin po nga mong Oliver, ng gobyerno, concern tayangan. Lalo na itang taong pisamban. So, misunduya po kita king Cardinal Santos right after the Mass. Thank you po. Ang ginuman tabi kay kayo. Kante mo rin. At bendisyonan na kayo ng Diyos sa lubos mayupaya, ingib pa, amponing anak, amponing banal Espiritu. Amen. Mayari ni, kaya katang kapag masusyan, unya umetana, luguran, at sa iwan tayong Diyos, ating kaparatamong tao. Salamat, King Diyos. Lakal po salamat. Maya po, oras kami.